Malapa a le 21 a matlo a ona a rwaletseng jaanong a nna fano le fa ba itumeletse tikologo e phepa fa go bapisiwa le kwa magaeng a bona ba re go fudugela fano go ba jela madi a le mantsi ka ntlha fa go le kgakala le ditirelo. In terms of hygiene, it is a bit better than your house compared to the situation that we have at our houses, but it's not the same. Your house still remains your house. For the last 2 months, I drove with my one car almost 3,500 kilos. I'm filling in petrol in my car. I can even have a show and slip to you that I use my other car now and I had to put in 500 rands petrol. That petrol is not even going to last me 2 days. It's actually more an expense for me as a family. I don't know what the other families are spending, but for me personally, I'm spending 1,400 on fuel. I didn't spend that at my house. Mosimanyana yono wa dingwaga tse 10 a re le fa lefelo leno le le phepa o tlholegeletse go nna kwa gabo. It's a little bit far because it's not like at home. At home we can go in everywhere anyway, but here we can't. It's not nearby the township and it's not like at home. Mmasepala wa re ga o ne o kgona go thusa ba malapa ano ka ditshenyegelo tsa dipalangwa ka ntlha ya fa molao o le kgatlhanong le seo. According to our disaster management, we are only required to provide with shelter and food. Any other costs, it's for the families themselves, not necessary for the municipalities. Ba malapa ba re keletso ya bona ke go bona gona le tharabololo ya leruri go mathata a bona ka ntlha fa go le botlhoko go duelela matlo a ba sa nneng mo go ona. Motlalipule Morake, SABC News, Riverton Resort, mo Northern Cape.